खुलुमका खुम्पुइ टिभि नायथंनाय गाबोन दाखुथाय बुखुसुनो लामसुगु तिनिनि आलादिया कग्लाम पान्दाव जे कग्लाम पान्दानि बिसिं तैने सोंसिलायने ताबुनि सोलोंनि दंनाय रंनि बर'नि खारिखौ माखौ बर'नि दंनाय सोंसाय खालामनाय बु एग्जाम प्राइमारि या बोलोनो सोलोंनि दंनाय बु एग्जाम बाहाय बु मानो गोबां किसा दानो अबरनो बुवाना बु एग्जाम पास नो अप्रूव खालामबाय बनाबाय ताबि बु जागो एडमिशन खांके जतन से खामनाय बु कुस्टिने पयनाय बाइक पुलिखांके बिलांमाव बकासा yang pasan mane overno sinabagay sintima tips hai different institute of paramedical science associate professor madam Livia Debrona assistant professor division yang sangat langsung senang musuh Koklam Panda Lene sini audience no ke tara samani hari jemon tring seven no tahu jotno bisa program mo hinge students robo kachin robo kisah tension no sana gabong ita program itu mana sero bo hai ko porikha ke sano muni ke din ni bagi ka hamno gomni la jeng dini koklam chaya phai mai hinge gomni bagi ang isa khumbi dini la lai hamba ya kan musungbo jingno dini koklam chaya bang gomni bagi yang tips of the branch of medical sciences omo kaise pp modeling institute mane public private partnership development joint venture of family of health welfare department under chino institute open kha gai chino kaisa guduk sakhani mano mane baluk jak 2009 no chungomo chengsa kha chino institute gai chino ro kubang ma courses sung offer khlayu sere no porin bagita gai asaga juda juda courses paramedical butungu nursing butungu gai omo hai course rok khlai disago gai chino institute sana thangke tripura university inc gai tapore chino tnc iso io omo hai kabang ma national te international body ni affiliated manjak ni chongui manata norok jotona naitung nei rok gai obono sanamu sungo je chino kai o institute north east ni sana thangke kaisa ksam institute te kaisa kabang ma different courses offer khaima omo hai kaisa institute chino omo gai norok jotona phaya ko nei naifema no waisa chino institute phaya ko nei visit khalai nai visit khalai naifema no chino institute je tabu guardian students rok tong nai confuse rok tong nai rok saimana musung khang ke to borok phaya ko nei ta Serai rokno admission khalaina sekang je jaga phone admission khalai de abo to nini buma bufa ba serna ni buni upor depend khalai hai pano obon se sekang le waisa kisa campus no guri nai thana na and the correction chiri satmo yang digender yang assistant professor nun sengna mo songo je council tahu sai council hnene sajakman tabu je tips of haino abo include khalai jangnai joto jaga bai bakcha abole tamo mo kaisa council ka NCHP ka National Commission for Allied and Healthcare Professional ka omong khagen chining ko national level kaisa commissions form khaijak omong kha chining ko pura India ni kaisa body form khaimani under Ministry of Health and Family Welfare 2021 no form khaijak mani omong khainke e om council ni hoite no chini paramedical college ko tips bu ta council ni commission ni under nombo bo cheng sinai or ni under no registering sinai omong khamane joto pura India wo kaisa syllabus tui no joto students pornai ro kaisa syllabus no tei kaisa curriculum no tei no boro srung sinaita e amma haikino mane joto pura tripura phon pore tungthung je baire te onno state jemon pore tungthung boro kaisa syllabus no pore kange kaisa no sinimung kaisa no phurungmung ma pore sinaita boro bo au curriculum ni hoite ta mong sinai boro 4 বছর boro course khaima ni hoite o 3 বছর ngaken boro college number srungnai tar pore o 1 বছর internship mo haikino different course tongo
ke te ek bosor internship ngai kaisa kaisa ke 6 mas internship ngai ma ke no college plus father ni exposure bor man nai ta among ke kawama college no commission no hoite register rang mane pura India wo kaisa commission se register rang nani healthcare ko professional yaha yo hai ni bagai amo kabangma college already register rang ke je register rang ya khobu borobu kabangma no daiti no council o commission register rang na faitong ta abo government sector pa nang te government ni affiliated pa nang te government by ada sarkari ba aphai pa nang te hai ka ba be sarkari pa nang te jotono o council ni bisingo no khobjak sinai tawke in jotono kaisa joto India o kaisa commission kaisa council no khobjak sinai momong khat student rabu te azeng ko registration khanen kunu problem kari kata age ke Tripura pore kain ke baire student oro phagen te isa register khama kai phiu bezal tongo hai de ba ke ta kabangma ko boini jagar phai Tripura phagen te isa register ma kai phiu o council o waisa commission o register khamane joto je all over India no valid thang sinaita all over India wana valid thang sa abong ke srengnai rong ni bagine belai kheno kaham kaisa safe ni mano obo bai srengnai rok joto phaising tei borok ni kaisa jaga o register khalai kan India ni jasa jaga phano porimanu madam no sungnamu sumana ke awse nang kisa sakang khorcha ka je course ni kogrok nang saka ora paramedical tai nursing to abo paramedical tam tong nursing tam to sana thang kanga ke chinoro 20 different courses jeng chino institute offer khlayu nka a 20 different courses ni bishingo bo chini paramedical ni courses botongo te nursing ni courses botongo nka nursing ni pila sakang sai riswana tuma courses tong nursing ning ka chinoro duita diploma courses tongo kaisa hangka kai ANM nursing te kaisa kai GNM nursing ngabona kari BSc nursing botongo chinoro MSc nursing botongo inke post basic nursing ga ke chinoro taklai ni simi jeng start khlai jang nai chengjak sinai ta taklai ni simi inke o MSc ANM GNM rok to agi ni simi no chinoro start khlai jak tongo inke oro admission na thanga hangga ke ANM GNM bagi hangga ke any background any stream arts panangthan commerce panangthan science panangthan bora admission nai manu gaite baki we admission hangga chini science background ni nangota gai te baki admission chinoro jemon government ti bo ongi manu te private niti bo chinoro admission ngi manu gai management niti private niti admission na hangke ba chinoro 65% among kitchen management admission nawo gai 35% kai chini government niti uji entrance fee nai tbj ro fee nai among teaching admission nauta gai bong ni bagi hangga chinoro course fee ni bagi bo concession rok tongu je government ti fine rok hangga ke government ti fine rok hangga ke bong bagi hangga ke kisa khaijak tongu khaijak tongu bong bagi hangga ke sungsana thang ke 50% hai chinoro concession ngi thangu gai je management ti fine 65% bong ni bagi hangga chinoro u common entrance amo teaching admission na hota gai te paramedical ni bochinoro 15 different courses tongo amo ke sarte bo kam ke saiman chung nai paramedical ni courses paramedical ni ka nung sai khana ka ore je paramedical tongo ta kai sang ka nursing ni tong nursing ni no to nung sai khana ka je kaisa ang ka normal babe nung fine bo tingi mano abo ang ka noro kaisa entrance na hanai aboni bagi ang ka tam course NM tongo GNM to GNM to BSc post basic kate MSc nursing tongo chino abon bagi ke je sapano stream ning thang amo hangka ke BSc ni bagi hangka chini science background hangka ANM te GNM bagi hangka ke chini any background ni hoite python student 10+2 ni pore ching admission na rogo 10+2 यानी क्लास 12 पास खang ke jesa stream ni panong tung bo admission na hari mano abuna bagin to college thana nangnai campus so malaina nangnai kai sungsai maka nursing ni phaising te tabu silayana paramedical tam tong ba course rok koi basorok ni silaina chai to এই প্যারামেডিক্যাল কোর্স চিনি টোটাল তাসি ম্যাম সামা হাই চিনি টোটাল 15টা কোর্স দঙ্গো আর অনসিও চিনি ইউজি কোর্স দঙ্গো 10টা ইনকে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স দঙ্গো 5টা নো বিএসসি ওংখা মানে ইউজি কোর্স ওংখা চিনি ব্যাচেলর ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস দঙ্গো BMRIT tongo nge RITT tongo nge te chini BHA tongo nge te chini optometry tongo mahai ke no chini total 10ta course tongo ta nge te master on kan ke bon chini ko master in medical laboratory sciences tongo master in optometry mahai ke te master in physiotherapy mahai ke no 5ta total master sob tongo mane PG course on khata mahai ke ta si men sama ke chini ko oro chini
जे साइंस स्टूडेंट्स नो मैक्सिमम नांगो बट आई पनो बीएच कैसा अंगेंके पीते ऑन स्ट्रीम्स रो बुफुन नाइ मानुता माहे के एडमिशन ना अंगे मैम सामने चिनी यूनिवर्सिटी उनको ता माहे खाय एंट्रेंस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नि होइते न फाइमानो अंगे ते 65 30 के मैम सामाय उनको खगजा 65 या मैनेजमेंट को ता अंगे 35% के बो जे त्रिपुरानी एंट्रेंस ते फाइ एडमिशन ना नाइ तकता माहे के नो सिमिलर एडमिशंस प्रोसेस नर्सिंग पैरामेडिकल अम जतो न सेम नो का कोर्स सिमिनो बिनि आलादा आलादा पैरामेडिकल दंगो 15टा है पैरामेडिकल यूजी कोर्स दंगो 15टा इंगे पीजी कोर्स इंगे 5टा ताउसु जरा पैरामेडिकल तइने जरा नखरका बा पासनि नखरका बरो बुबहाय सामुरक मानखा बा बुबहाय जागारो ताउसु जरा सगैका इन कोचिनी कॉलेज ने होइते कैसा प्लेसमेंट सेल हिंजांनाय कैसा डेडिकेटेड सेल दंगो गे बरके जतो स्टूडेंट्स नि प्लेसमेंट नि बागै नाइ तंगता गे तिनि को सोशल मीडिया पेज बुतंगो बरक जतो स्टूडेंट्स नि बरक 6 सेमेस्टर खानके नंबर नि बागै तैयार खायता रेडी खायतंगो बाहाय जात प्लेसमेंट स्टूडेंट्स न रिना नि बागै ओमाय किन तिनि थांनाय मास्टर बुचिनि को ऑफलाइन को कैंपस इंटरव्यू चलेका को मैक्स हॉस्पिटल यशोदा हॉस्पिटल बा माय केनो चले तंगो गे तै चिनि कबमा माय केनो चिनि कॉलेज को प्लेसमेंट सेल ट्राई खाई तंग कि प्लेसमेंट कॉलेज कैंपस नि बिसिन स्टूडेंट्स न जॉब रना नि बागै मरते कोलैबोरेशंस कबंग मा तै फाइ तंगता ए म हाइ किन चिनि कबंग माते इंडिया कैसा चिनि बाइरे बुक कबंग मा मोर देन को 25 जना बाइरे सामु खाइ तंग माने आउटसाइड ऑफ इंडिया ता माय जर्मनी यूके खा ngate gulf countries ka mohai ke na kawang ma fatarabu students rok samung khai tong bayuta mohai ke na chin ko ro india ong khai ke na both government plus private book khai like delhi hospital ko delhi aims delhi ingai ke ko max hospital fortis hospital kolkata aims mohai ke na kawang ma jaga wa delhi mumbai kawang ma sohor no kawang ma students rok already private companies bu khai tong ngai tin ko thangnai ko bosoro buchin ro ministry of health त्रिपुरा गवर्नमेंट बोंग को कैसा पोस्ट दिखाई माने अब कबंगमा बरक जॉब मांगबायका जों नायनाय कांके मैक्सिमम मोर देन 80 to 90% चिन को चिन कॉलेज नि स्टूडेंट मांगसे अर इंहाय नि बागे कैसा प्लेसमेंट नखा माने तमस जे पेरेंट्स रक नांगोता महा बहाय जा प्लेसमेंट नंगना परिमान जागोलो तो कैसा तो नांगो ना आबनि बागे आसर किसा रां खिबिने परिरका परिबो तुमुं जदि बनि कैसा प्लेसमेंट गरै हिंगा गांके तो बो भाइ न आबो तो खामि ठीक जांग नके जेहेतु नंगने आरो तो प्लेसमेंट दंगो बा बायरेनि जे हस्पिटाल बा नंगनि थांथों हायको कंपनी रफान तो फाइने ऑफलाइन बा फिजिकल बना हना ऑनलाइन बदाना ऑफलाइन बतंगो ऑनलाइन बतंग ता मोहाय के बरकते कहाम के खाइनान बागे तै कोलैबोरेशंस कम मते फाइतंग ता कॉलेज र दाते स्टूडेंट्स कॉलेज नि बिसिन बर प्लेस थांथों मैडम नो संनाम संमना के आमनो जे जेफुरु जे प्लेसमेंट नि बागिने जेफुरु फाइनाय रखने खनाका बा ऑफलाइन बिसिन तेफन फिजिकली फाइनाय विभिन्न कबांगमा जे कॉलेज रक दंगो बा हास्पाताल रक दंगो बर फाइनाय जेफुरु और विजिट खालाबे आफुर जारा सरंनि तने बंनि बो भाय माने एक्सपीरियंस वा बरंनि खाबो बो भाय वान समंग रक नगजा एमने तो चिनरो जे प्लेसमेंट रोग कबंगमा फाइनै रक उ जे कोलैबोरेटेड हॉस्पिटल रक ब्रक तो चिनरो होते मैक्सिमम स्टूडेंट जे माचक सिलेक्ट खलायो तामो हंका के बंग स्टूडेंट्स रोनि परफॉर्मेंस रोग ब्रक नायो इनके इंटरव्यू चिनि रिटन बुंगो अनेक समय बा अनेक समय चिनि जस्ट बाइबा अमते हाय इंटरव्यू बो उंगो सराय रोना हायबो नावता इनके आमनि थ्रु वन ब्रक अनेक समय ऑनलाइन छिमे बाइबो ब्रक सैटिस्फाइड इनके चिनि स्टूडेंट दंनो प्लेसमेंट रिपायो इनका अनेक समय रिटन छिमे बाइबो ब्रक रिपायो इनका मो अमो हाय चिंग नुगुता सराय रक चिनरनि सराय रक बम हाय के परफॉर्म खलाय के कहम परफॉर्म खलायो हाय माने न तो ब्रक प्लेसमेंट मानि दंगो या खाय तो एब्रॉड रगो चिनि मोर देन 25 स्टूडेंट्स रक प्लेसमेंट नंगनानि तो को गया इनके अमो साना थांके चिनि कैसा जों वानचु गम चिनि अचीवमेंट हिनि चिनरनि स्टूडेंट्स रक ताकसु जराते इंडिया हिंदी थोननि all over India ang thon kabuma jagan khlai tongo kani ni government rogo bo khlai tongo ngai sing sana thanga kai chini yo experience mane students bai ching je fro share khlai yo ba chin jo nai nai beba audience ro share khlai mane ngai among ngai ching bo mane tong thogu ta ba khawa chini student nok se mani thango to ba haya do ba jano phorengka bo ni kaisa rang ni lama khlai ri ma khang ke busuk je tong tho abono kitam hungke gajin rogo jotun na ya do ba je srai ro pori ba khang kai to placement mani thang ton ke ni ba gun jotun pori bole ching to students
students rock angka ko career mani thangka angka ba kaisa student ni mukhango jefru mane khushi nu gosung ba guardian ni mukhang rogo jefru khushi rong nu go omo angka ke jeng being a teacher aro phurung tong nai mane jeng bote tong thogta na bor kaisa success teacher hai ma success hai ma tong gota kai o chino institute to mane balukjak sana thangke cheng mani 2009 angka taksu jora to choli khai to 17 years hain thangka angka onik no balukjak tam angka ketal ma institute do phai tongo angka omsuk jora te choli tong nai ni taksu jora te omo sana thangke chini ekta kaisa huge success ni jeng wanchugo angka or ni students rock last year ro bachini university nishimi 18 gold medals mangkha ba Tripura University nishimi ta angka every year no chino ro manu amte 18 20 25 hai manu ta angka offer busung wanchugo mane chung proud feel khai ta chini students rock jefru manka angka ke angka ombo kaisa angka phata rogo bo chini students rock bangma o skill competition rock ngu angka o jaka rogo bo placement rock manu angka te chini kma government project rock bai bo students rock kereng laisak angka o jaka bo chini students rock selecting go angka omo bo kaisa chini jung success tong thong mani hini chong guta kai omo kaisa tongo angka last chini sana thangi ke ya ro bo chini students jo japan of skill ni bagai selecting jak tongo students rock angka omo bo sing kaisa success ni chong guta angka omsuk jara te chino institute je choli phai ka students rock omsuk jara te achievement man kha ba placement ding kha bong ni omo ka hasini quarter success mane jeng hai quarter success abo kaisa tips ni kaisa quarter success hai hini jeng chong guta tips kaisa reputed mane tam chanai luku bai go sijak সরকার বাই গো সিজাক কাইসা কলেজ হনি মানে কাইসা ইনস্টিটিউট হনি মানে জেনি বিসিংতে লেখাপড়া খালাই কাংকাংকে Cerai rokni to bon ke career to ungi no thangnai aboi ba thamak sa boma bo phan bo makhang sing nai jara phurungni tongnai borung bo makhang sing sanai makhang sing saman bagi ne tini madam samara asuk tong thokjak nugo karon khoroksa cerai no je puro success khalai ri mane apro no o je tong thokmu nino no guine abo no ning ngo buma bo khani selai mane chingsi tong thokjak belai no bong ne borong ni bagi ta students ni bagi kan puila phai purung kai to borok joto no mono hop khale phayo bukhawa mono ti phayo je phai kya porikha mane no chung kuno ekdin job khlai nai job khlai nai career ngai chini nge che pru chung no go on hospital ni apollo thangton medan tong thon chini rnt gurung thon ko ma government hindi ni te private hospital hindi che pru chung ar thangi sai mane o bo chini tips ni student no ke o puru kaisa chini bo tong thong ma phayo ta bukhawa nge hai ke no chung go mane tong thogo student bo tong thok sa go nge gajin ro go khushi go all over India was nong ni tabu jara srungnai rok borok tabu joto jaga o tabu samung khalai no ke ta norok ne ta tong thong na ni kok no o jaga o tong thong mung bai bak sabak sang ke te kaisa sungna musum ka o je admission le bufur rok na haza bahai ke admission na hana ni bu process to bahai ke cheng admissions process kan ken ko mane je ko stasing samani hai mem chuna sai kana mani 65 30% mo hai ke khakjakta abo to khakjak sai manda kai ke admission nai ke pro admission na haja admissions to borong ning ko 12 pai kan ken no ko je UG course mo ken class 12 mostly ko je PCB yani science subject borong no admission na inge ta ANM GNM ko borok ke bute no sem phone phai admission nai manuta tini to ramde tini to June tan ni tini to 19 tarik ni dongka tabuk admission process da cholito tabuk admission already cholito ka je kabang man na le admission nai to ngai ge chining ko kabang ma college tabung no admission cholito ka to admission already processing tong ka tips abo cholito ka admission cholito ta admission cholito ka ke je je buma bu pha nai to nai khapang taku te bu khok samba jara srung nai ro jara student nor bu admission na na ning ka ke dati dodoro tabung no je tips buni address ka aguttola hapani awo amtoli bazaro nakho kanke amtino thangmanai bosingalang ke aro thangai ne campus o visit khalai di visit khalai ban ja golo nung orote bo kaham ke saiman abote bo kaham ke saiman na nang ke tips ni website o norok ar jaga o bo norok naiman nai thangai ne visit khalai mano aboni kare norok sing hana mo sung ke TV screen o norok je tips ni phone number flash ngi tong khana a jaga bo norok
call khalai nei sunghore mana call khalai bu sungi mana call khalai bu sungi mano ngai te borok uji funuk jak screen no chini je website aro bo phaiya kone borok direct nai mano ya khai visit khaina mu sungkhe joto students ba nai tong nai guardian parents rok borok chini institute of phaiya kone nai phai mano visit khai mano ta mo hanga ke tabuk to admission rok ni bo time ngi tongkha inke te bishi din bokri kha admission ngna ni ka amono te bu sai mana mu sungkha angke ba je phai manai borok phaiya kone visit khalai mano ya khe borok direct sungbai contact bu khalai mano through phone ba chini website je rojak amati bo khalai mano ta amati bo khalai mano tabu sungna mo soma ke jorabu kisa khosroi phaika ba paithok phaijing phaisobai ka tabu sungna mo soma ke gobang ma tabu college tongo institution tongo ba institute tongo gobang ma jaga tongo sini state ong tung ba sini phata ro phanong tung gobang ko borono Bangalore thango ba Chennai ro ta ai ro thangi bo surnai ro tongo as gobang ma tong thani tini nok gana no tips tongo chini tipora raijo kolumungka kisa hami asayang ke bo phatsa horke horpano tini ba thangi nai phe mana udi pura fan tong to jompui jola fan tong to ya mande fan tong to lumui tong ka po phun khala kan ka phatsa kaisa ga ri jam na kan kan na phai nai phe ma ka angkai hasala hongka ko to besa lagi tamara abo tiket tan di thane phane abai kebang ma tong ma jaga bo tips tangi chhatro mane student otam boting mai belai nangkuma kok darani no mo je tangai chino tips of hainai ke pula sakang lang sana musungo je parents ro bachara ro pori nai boni first aim no tong nai boni career hai adu badara pori be khanga career unani bagai ke sar bo kisa sang saka sung no je chino ro placement bom haike rizak ek to chino ro state to tongo no tongo hangai all over India bo tongo abroad bo tongo chini ke kuma students ro abroad khlai tongo inko amu kaisa chini sana thanga kaisa positive point hini chingchonge mano je tamungi chino ro chara ro phainai phaiga anke no nung placement ni bagi ready khalai rizak tongo placement sale by omokai sa point chini engka te kisang sana musungo chino balai nominal fees ching nauta jeu management ti phainai bong bagi chino nominal fees engka government ti phainai rok ge to bong ni bagi ta concession tongo tongo omokai sa chini positive point engka para haksal jara hinai engka bong ni bagi hostel facilities songo chilang than bereng than separate hostel facilities songro tarpore transportation facilities kan boni to different hospital posting rokungo practical rokungo engka bahake thangnai basarai rok engka boni bagi sing transportation facilities bor jago engka ono shomoy tabuk to ragging roni bo kisa parents rok ono shomoy kirijak ma no hayad ba institute thanga engka ke da ke bo bai da ragging rok khlaijak to ma khlaijak hinia ko nei engka boni bagi bo chini ro pura secure chini campus chini ro whole campus no ching CCTV surveillance ni under ro engka mo kaisa chini plus point hini chongi mano engka te kaisa engka chini more than 200 hospitals all over India by ching collaborate khaisa engka 17 healthcare institutions by bo ching collaboration khlaisa je jaga cherai rok o jaga jodi practical knowledge kunu sasange manli angke ching fataro internship khanen bagi horu gabon jate practical skills tebo kahamuna ni bagai engka mo kaisa ching hinima no chini positive point hinia ko nei engkai achievement to nugin tongna every year chini 18 20 have more than 20 am high students chini gold medal mani tongu Tripura university ni hoite gaite chini institute affiliated TNC INC tarpore tabu NCA HP sar samani hai Tripura university ISO IO amai kabang affiliated body by chini am already certified ingzak gai baksa institute omo hai kari phano ngi manu mano mo to parents rong nai khang ke no nugnai je bor tong bor kare ngai te si te kaisa nga ke chinora all over India ni sare rok students rok hayo mane Tripura ni students rok shimiya kabang ma stream chinora all over India ni sare rok admission ng hayo te ono somoy foreign mane international students rok hayo ngai ning Tripura o si o gana o omo hai institute mani tong khang ke tangile phatar thangnai ba haya de badara ngai kai phatar thanga ke ni onno rokom course bo kabang ma phai pai nai amole no gana ni ngai sama hai agi sama hai je tini sori ha myang khang kai phatsa gajin no go phai nai man phai kya sarai rok bo te sa secure bo angkha inke kaisa jaga no joto ko man different courses mani tongo ninja sasang mani 20 high courses sing offer klayo abon bishing chini value added courses bo tongo do mane jeta course ni bishing sarai rok te kaisa certificate take course khlai manota inka mo high chini facilities ro bo tongo ngai omoni bagino mane joto charai rok ba guardian rok phaya kone chini institute phai nai phai mano je borok toma high course por inan muchung bong bagi bom high chakma ngai mani borok visit khlai phai manota paitha phaisingo
kaisa sengmung sengnai je kwbangma charairokno chini tiprani charairokno tipra sarokno joto to ase rang puisa kwrwi ar borok to sorkarni scholarship rok bai porinani amti rok wan sukungke nongni o nongni o je campus ni bisingti ba nongni o institution ni bisingti stipend ba scholarship rok abo hai budaman chino joto scholarship ni facilities botongo mane chingo mo chini institute ni through na sarairok ni je scholarship je manai bongno forward khlayo je ST ungthon bachini tipra sarairok ungthon jotoni bagino chino scholarship ni facilities rok kubun jaga jeti mana orobo abo chingo mo hai joto no facilities omo botongo chino ro tipra sar busuk pon nai to tipra sar kumon tongo sang thang ke tabok jodi 10 jona hanga ke ba cheng 6 jona tipra sa hai ni ba 50-50 he ni chongi manu kaisa hai ke 50-50 hai tipra sarok mar srungai tongnai takuk bukuk song ba borok tongo or jaga bo wanana kre hasalo thana naya gana wo tongoi no asuk sep manai tongkai tangi poria tongnai tipso wan sugui di khapang takute bukuk jong waise visit khalai ne di tips ni campus no waise visit khalai ne di hai ka bon website hai ka phone call khalai ne ningbu tumung ni chrai no kaham kaisa college boti khalai na wan sugui tong hanke tale di au college no boti khalai mano ba visit khalai mano ba no phone bai sanghori mano Serairongni hamkrai abono nayo career noti koklam pandawa tini madam tai sarno marman bagi peralai hambai tai nai tongnai khapang takute khuk songnobo asuk jora norok sungbai gadali tongmo bagi nongno belai khana hambai phaine panda teisa norok bai malaina kok sarai tini bagai ang